Oh, potullah. Cukup gawat laga Aceh Timur lung kalinya. Nyan lung dengar hamba di Aceh Timur kalinya munyo perle lemiak tak lemiak, munyo perle kerah tak kerah. Gawat tak laga to kahmin bulukat. Hanali kabuhyum masyarakat membacut pi. Kamu manteng yang kombatan yang awai bude kamu bajaro, bude kamu bajaro kan. Tapi tetap kamu boyum masyarakat karena pekan kamu nyo sadar. Kamu memesom diup lidah masyarakat. Menyokona masyarakat urujih wate masa komplit jika mati dum kamu ada dalam rembah Tuhan. Hah? Ilung Yahya ku hana umpajran. Nyamban yang kurasa wate masa komplit. Tapi han ku je cit musuh lagi kah musuh hai min bulukat. Munyonyan su ke. Hah? Nyan hanapu kam lempau yang kayak dua inan nikah. Kajak babak binih belang tu syekh idih ka kemit dulu mentang idih. Ka paruh dulu mentang idih. Hanayum masyarakat bakah. Wate kamu tu munyo perle lemiak tak lemiak, munyo perle kerah tak kerah. Ka fikir lekah Aceh Timurnya nan neraka. Hah? Ka fikir kah? Aduh, Haimin. Bek menan cara ka pegah haba. Bujroh bacut ka pegah haba katu ngati rakyat. Ikamo rezeki ban memusom diup lidah rakyat. Munyo hana rakyat mati kamu. Menan cik kah runyo. Munyo hanjitung gele rakyat sa pilih lutong. Memang simin bulukat kah memang. Macam dumikah. Kekejak dalam babak benih belang. Toh syekh mereka ngedeka kami dulu.